Inshuti bakunzi ba Rwanda Daily News TV ndabasuhuje kandi nongeye kubahereza ikaze hano kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV. Birumvikana neza cyane twigarukiye ku kibuga cy'imirwano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mwebwe tumaze iminsi tubana mumaze kugenda mubimenyera ko tuba turi kugenda tubahereza amakuru menshi cyane y'ibikomeje kugenda bibera ahangaha ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka nkubwire ni rero ibintu bikomeje kugenda bizamba cyane bizambana ibisirikare byose kandi ku mpande zombi z'abahanganye ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, haba ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 zikomeje kugenda zibura abasirikare, ariko kandi haba no ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC aba bose bakomeje kugenda babura abasirikare kandi batari bakeya mu mirwano ikomeje kugenda ibahuza. Ariko mwokagira Imana mwereka mbabwire ntikwikubitiro, ndababwira byinshi mukeneye kumva kubijyanye n'ibiganiro bigomba guhuza umuyobozi w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ndetse yewe n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ibi ngibi ndagenda mbikubwira ku buryo bukomeye cyane, ariko kandi muranyemerera twerekeze ahantu hitwa muri Sud Kivu. Ibintu bikomeje kugenda bicika, abarwanyi bakomeje kugenda bagwa ahangaha muri Sud Kivu rwose. Ibi ngibi nabyo ndaza kugenda mbikubwira ku buryo bukomeye cyane, ariko kandi turagaruka ku bajenerali bagera kuri babiri baheruka kwicirwa mu mirwano ikaze cyane iheruka guhuza inyeshyamba z'umutwe wa M23 ndetse n'abarwanyi barwana ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Turaba tubigaruka rero ku buryo burambuye tureba ese aba bajenerali nabo ku ruhe ruhande, ese mu by'ukuri bapfuye bigenze bite. Iyi nkuru turayigarukaho ku buryo burambuye. Noneho rero ni munyemerere aya makuru mbabwiye mu buryo bw'incamake ndetse n'andi menshi ntababwiye tuze tuyagarukaho ku buryo burambuye. Ariko reka mbanze nsuhuze abarundi badukurikiye muri mu gihugu cy'u Burundi rwose mudukurikiye muri aho mu mabaye, ahantu hitwa za Kibitoki, ahantu hitwa aho ngaho za Bujumbura rwose tubasuhuze kandi tubahereza n'ikaze muri aya makuru. Twongere dusuhuze abakongomani mudukurikiye muri mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abantu mudukurikiye muri Bukavu, abantu mudukurikiye muri Goma, abantu mudukurikiye muri za Masisi. Reka mbahereze ikaze ku buryo burambuye, ariko kandi nongere gusuhuza n'abandi mudukurikiye muri mu bihugu bya kure. Ndabasuhuje kandi mbahereje ikaze, mu by'ukuri bahereje ikaze rirambuye. Ikindi banza urebe hasi ahangaha niba warakoze subscribe, niba ukomeje kugenda urayikinga, niba ibitekerezo byawe bikomeje kugenda bitugereraho ku gihe. Hanyuma jewe nitwa Mr Kenzo mbahereje ikaze. Reka duhere kuri izi mpungenge z'uwitwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo afite kuba yahura n'abarwanyi barwana ku ruhande rw'igisirikare cya M23, bakaba bagirana ibiganiro, bakaba bashakira hamwe igisubizo kirambye cy'umutekano muke ukomeje kugenda ugaragara ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuntu witwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo rero byamaze kugenda bigaragara ko afite impungenge ngo kubera ibintu byinshi yagiye yemerera abakongomani ariko ntagende abikora ku buryo bukomeye cyane. Ni muri urwo rwego rero abantu bakomeje kugenda bavuga bati ibi biganiro bishobora kuba, abandi bati ibi biganiro bishobora kutagenda biba kubera izi mpungenge z'uyu perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, kubera ko nyine afite ubwoba bwinshi cyane bwo kuba yahura na bamwe mu barwanyi barwana ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC, ngo kubera ibintu byinshi cyane bamushinza yemereye abakongomani ndetse yanemereye uyu mutwe mu 23 ntagende abikora ku buryo bukomeye cyane. Noneho rero ni munyemerere amakuru yacu tuyakomereze ahantu hitwa muri Sud Kivu. Ahantu hitwa Sud Kivu hakomeje kugenda habera imirwano y'akasamutwe, imirwano iremereye, imirwano ikomeje kugenda igwamo abasirikare benshi cyane, haba ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 ndetse yewe haba no ku ruhande
ruhande rw'abarwana ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kinshasa. Ahangaha muri Sud Kivu rero nta kindi nje kugenda nkubwira, ni umutwe wa Red Tabara ukomeje kugenda ugaragara ahangaha muri Sud Kivu, ariko kandi ukomeje kugenda urwana ku ruhande rw'inyeshyamba za M23. Aba barwanyi ba Red Tabara ni umutwe utavuga rumwe n'ubutegetsi buri kuyobora ubu ngubu i Burundi. Aba basirikare rero ba Red Tabara bakaba bavuga ko baje guhiga abasirikare ba FDNB bari ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, baje kugenda bagarura amahoro mu burasirazuba bw'iki gihugu. Aba barwanyi rero ngo bakomeje kugenda bagwa ku bwinshi ahangaha muri Sud Kivu, aho baba bakomeje nyine kugenda bahanganira bikomeye cyane n'abarwanyi b'abawazarendo ndetse yewe n'abarwanyi ba FDNB, dore ko baba bakomeje kugenda batangaza nyine ko bakeneye guhangana n'aba barwanyi ba FDNB bahanganiye ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru yacu kandi ubwo twayakomereje ku bajenerali babiri baheruka kwicwa. Aba bajenerali babiri bapfuye bitewe n'isubiranamo ryo ku mpande ry'imitwe ya Mayimayi, harimo aba bawazarendo ndetse nyine n'iyi mitwe ya Mayimayi ikomeje kugenda igaragara ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bavuga bati ese ni ukubera iki iyi mitwe ya Mayimayi yasubiranyemo, ndetse yewe hakaba havamo n'impfu ebyiri zikomeye cyane zabatwaye abasirikare babayoboraga muri izi ngamba baba bakomeje kugenda bahanganamo n'igisirikare cya M23 ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nkwibutse neza, imitwe ya Mayimayi harimo aba bawazarendo ndetse n'iyindi mitwe yagiye yitandukanya, igahitamo bamwe bakajya ku ruhande rwa M23, abandi bakajya kurwanirira FRDC nyine ngo birukane izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Mayimayi rero ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igiye irimo imitwe myinshi cyane kandi igiye itandukanye. Reka nsoreze amakuru ahangaha nari naguteguriye kuri aya manywa, gusa nkubwire ngo komeza kugenda ukora subscribe, ukomantinge, unarayikinge kugira ngo amakuru yacu akomeze kugenda kugeraho 5 kuri 5. Nitwa Mr Kenzo, ndagushimira.